tunggai itu yang menurut menjama-jama. Kapan ngurut janda? Assalamualaikum. Ni Meki. Kamai ko? Batu ke mama kunto kau. Iko dong. Batas ya tua ki mana ya ni rabasia mana ki bing. Iya penjamai untun na pun main menjadi tawa niana. Ka bayi tu apa na tetangga na main tua. Kamai mau kunto jama-jama tamu ko sangi lampai lambar ah. Iko dong mau terkintu nampak murmur ki ya kan. Kamai kan jama-jama nak kiukanai. Iya je de kesambe. Nana par di main nai rapasia. Ka bayi tu mana tetangga tahu ni meton tua ki. Ni cini miang je rapasia. Pur ne. Tama mo ko joy bisa piri lalang jai. Iya de. Mama kunta Jangan memang kunta Iya je Kamu ko mantang ko yang anu. Bisa tenang. Kaya kurang apa ini pari. Kaya. Anak yang sudah bisa pilih. Sapiram ko tetap mo jaga kanan. Ketangkas batay nung. Iya ji kurang ada. Tako para cerci ke kana tama ki. Iya. Taburak di kutu kamu. Katanya ini jama-jama, aku kurang jama-jama anu. Ada. Enak kemangan tonja. Kau apa di jama? Tahu ya? Memang jo lampai deten tunggai. Santa. Pajabaji kenya batay nung. Iya ji kurang ada. Tanya mo pa nga punto na tanja. Iya man. Insyaallah tapi artonya kurang nakke. Nadan tuer pun na tugut tu ja. Kali ko si memang ka. Dia aku ja. Itu salalamnya mengkerbo ko. Karolon rai-rai ki. Kanairam ko cara di dinakke. Asin rai ko katong jero. Kau. Mana tiaki nasuru jahi. Karena tari mana kieram ko dinakke. Kau nanti cinta tena to na memaksa. Iya. Iya, jangan kepenang. Jangan mina makrong kamu jomai di anu. Mamali tarigu. Ampun mau kemai. Mana kamu menjo nak kijana suruh.